Hombre, parece garbitu ustedes. Pili, Begoña, etorri. Kaixo. Markatu baino nik unin berdet. Bale, agur. Bai, ondo izan, Hola. Baldakizu aste artean ere urtia diala. Baita, gaur segunda, ba? Kaixo neska mundutik ziara galduta zaude. Eta zendarra zuko ditu, Ba, ez dakin neska urtero bezala galtzerdi batzukeo. Bueno, oain, irura bakarri gaudela. Baldakizu zain nahi da nire etxeazpiko horma berrian grafiti egiten. Pareta pintau berrian. Bai, jauna. Ba, nik ez dakit. Ta zetan abukauta do? Erdia bakarri doinda. Bueno, ni jurin berdet, Agur. Ez aldakazu ezer hobio ekiteko? Agur. Grafitiak zaborra bakarrikan dira. Baina, pareta berria. Baina zer da hori? Gaur egungo gaztea. Ez dute erremediorik. Like another unsolved mystery, it's murder. Maritxu guapa, zuretzako opari jauzan, zorionak. Eskerrik asko, Carlos. Ama! Maritxu! 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 Ai, ez ditut sekula emakumeak ulertuko. Aurrena gaztiei kulpa bota eta gero guztau. Stay on the trail. Go. Keep running, homie. Go. Stay on the trail. There's so much drama in the industry. Hip-hop police are listening. Be careful or you'll be history. Looks like another unsolved mystery. It's murder. It's murder. Yeah, it's murder. Somebody tell them it's murder. Murder was the case, and they blame me. Officer, I didn't do it, you can't blame me for this. Could you please loosen up the handcuffs on my wrist? You can call me what you wanna, man, but I ain't a snitch. No cooperation is exactly what you will get. Until I talk to my lawyer, you get no reply.